ngasi North East TV ga wari sajagadoriba asi miyamna khawrangna ngainariba laibak asigi ahumlak suba lunar mission 𝗠𝗔𝗡𝗏𝗏 numidang gi pung 3:3 chatpa matamda thagi leimaida tagadoriba asida thodang lobiriba Dr. 𝗪𝗡𝗡𝗏𝗦 Dr. 𝗪𝗡 hauzik Deputy Director oina Directorate of Technology Development and Innovation ISRO Headquarters Bangalore da lebibani ngasi se ISRO amadi India gi yamna exciting oiba nungaiba numit amani ngasi se ISRO Indian Space Research Organization amadi India pumbagi yamna exciting oiba nungaiba numit ni Dr. na 𝗠𝗔𝗡𝗏𝗏 mission asi karino amadi mission asi gi aims and objective khara ahanbada North East Window TV da thambiyu ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ-3 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯕ ꯁꯣꯐꯠ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯅ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯔꯣꯕꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ 3 ꯄꯥꯟꯕꯀꯣ ꯀꯦꯖꯤ 15 ꯂꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯈꯨꯆꯠ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯔꯣꯕꯔꯒꯤ ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯔꯣꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯣꯕꯔꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯥꯗ ꯄꯦꯂꯣꯠ ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟ ꯁꯤꯇꯨꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯂꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯤꯛꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ-3 ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯁꯦ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ by 134 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯄꯅ 134 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯕꯤꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯨꯜꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯉꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ 1.7 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯤ 1.68 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯡꯉꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯁꯤꯗ ꯐꯦꯖ 4ꯅꯤ ꯔꯕ ꯕ꯭रेकिꯡ ꯐꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯍꯣꯜ ꯐꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯐꯥꯏꯟ ꯕ꯭रेकिꯡ ꯐꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯦꯟ ꯐꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯕ ꯕ꯭रेकिꯡ ꯐꯦꯖꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ-3ꯒꯤ ꯃꯣꯗꯨꯜꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ 360 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ 25 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯒꯤ 7.4 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯐꯥꯎꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ 1 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ 1 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯕꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯕꯔꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯪꯉꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯐꯝꯁꯦ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯀꯨꯠ ꯑꯇꯣꯡꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯑꯩ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ 1 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ 150 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯣꯕꯔꯤꯡ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯤ ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯅ ꯐꯣꯇꯣꯁꯦ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯃꯥꯏꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ 150 ꯃꯤꯇꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯣꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯦꯟꯗꯔꯒꯤ ꯂꯦꯒꯁꯦ 1 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ 2 ꯃꯤꯇꯔ ꯄꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ
150 kilometer sidagi hovering sida karigumba aina targada laimai si karigumba khudong chadi haiba taragadi atopa 150 meter la to pom amada amuk hovering toroga anana bagi plan si layebako asini hari adu hajiki 25 kilometer dagi laimai ta pawi apunma matam haiba tare ngasi sarana approximately minute 9 dagi na minute 10 bawi manung sida adum loina complete oirani aduna taabase minute 10 bawi manung loin taagani kudana haibada pung 3 minute mari da taani na akoina langi ba kano se pung manga minute 4 dai mo tagi adum sequence adum hawdrabani Doctor gi ISRO da amadi masigi particular mission asida doctor gi role do kitang thambiyo masi se kano ne akogi mission haiba sidi yengo loina wan atani ko akogi achauba akogi project team lai aduda akoina kawain ta gede Chandrayaan 3 habasi Chandrayaan 2 gi follow up mission ni Chandrayaan 2 da isai sama project manager mana purami ko akogi lander amasung rover the project manager moina ID designer moina loina subsystem kari semo matamda loina involve to kano mani adu Chandrayaan 3 sisu asigi continuation mission amani aduga as a scientist ko adagi ISRO gi kano ina akoi puri loina adum sibanatana adum techno managerial or scientific or investment right away mission asi akaknaba matang leigedra I mean how long will the mission last to haibiun mission si akogi magi duration haga life span haga tare aduragadi ekui tase haji ki primary mission magi duration di limit 13 ni katani limit 13 ni adi 14 days ko 14 days oirigi maram karigino haga taragadi aikogi thagi laimai da ko thaga aikogi prithvi yanamtandagi 1 lunar day thagi limit amaga aikogi kan ogamana yebko 1 month ka aduna 1 month ka manabsida thagi laimai sida limit akoina tagare mukhunga limit 13 ni akoina nungsa phangni aduga limit 13 ni amana numidang oiganeba aduna limit 13 ni gi nungsa phangni matamduda aikoina masigi mission je akoina pangkokadabani adu numidang matamdagi thagi laimai si nungtindani yam saba numidang mani yam ingba dindana akogi temperature haiba taragadi 120 degree centigrade ko ID samaga kun ising thamma tamna pok sauba ko ising sau 100 degree centigrade na alain to na anungsagi nungin matami sawa namidangena -180 degree centigrade ID -180 degree centigrade haiba si akoi cryogenic temperature ha khangni scientific londa do ko aduni yam ingba aduni yam ingba kawain ta ga akoi de masida lairiba electronics adagi lairiba kan instruments ji function number ta oida even battery su ko aduna yam ingmanina ingbasi akoi kham ngona ba heat source ha ta rajo akoi gi khudana ha ba akoi nonga ingadi akoi blanket su pidana ko mai ta udana adugi kaino si akoi yawdo maramna nungni mata ba mission ji ta garabani numidang matamdadi aduna de metramani se magi prime kaino mission ji lai moon gi surface sida tadoriba ngasi gi numit asi akaknana khalliba gi maram leibra haibado haipet doctor na thambi ngasi gi agasti tang kolondoi pung 3:03 da aikoina Chandrayaan 3 gi commission si akogi lander amasung rover si moon gi surface ta gani na akoina ngasi honari ko ngasi yakana maram di ngasi haiba numit ko ngasi gi agasti tang kolondoi numidang wairam sida thagi leibak de ayuk oi dawriba akoina tagada yumkhom ji akogi south pole gi manakta leiba akogi mapam haiba taragadi Bogulus ki crater haiba amaga magi naknaba manjinas crater haiba amaga anigi maraksida leiba akogi leitem manaba plate mapom tagadabani masigi mapam sida akogi nungtingi akoina sidana pung 3:03 adagi pung 3 ta matam sida masigi mapam sida na thagi leimaidana nungsagi ayuki nungsa mga lakpo oigadaba aduna hajiki aikogi mission si numit 13 ni edi nungtin tawudaba mission nina thagi laimai nungsa ID ayuk oiragadi aikogi mission si numit 13 ni oigadaba adu ngasi nataba hayeng ta basu yai mafam je adubu numit 13 ni oir mission nuna nonga mangi kadaba numit 12 ni kadaba aduna ngasi haiba numit se adugi matik maru oi kari de aikogi mission si numit 13 ni oigadaka lei aduga ID thagi ratna hajiki nungtil ko na taama tam sai oigadaba adu maram se aduna yam interesting with effect kai thambire doctor na and aina mathang hangni se what scientific questions can be answered by this mission and can we learn about the possibility of life on the moon habadi yaroi haibagi maung dadi takre hojiki explanation sing da ado amuka henna explain to will mane adu ai haijarke aduga hajiki akuna thagele maida tagadri lander hariba kano se module se
magi instrument ahum yauri maming na rambha LP haiba mane ahanba instrument na aduga ani subu instrument na sakte haiba mane ahum subu instrument insa haiba mane ko adugi rambha LP haiba che ko langor ko ni mana tawada ni kamai tawada thagile mai sida ko gi ID dynamic event ma'am thu ibu ko ID ko gi san dagi lakta magi area mai am sina thagile mai the atmosphere like the direct interaction toro matung do ko adu dynamic event ni manung the one of the surface phenomena is plasma ni plasma hai the ion and electron ni ko electron ga the positive ion and negative ion ga devani magi density se kamai to bono aduga ma si matung ni ma ai kamai ni change to hai the history to boni ko ahanda pelot sina ani chibo pelot safety hari ni kamai to ge hai the magi akogi surface da magi surface thermophysical experiment hai tare ko akogi solar pole atona tagadriba near solar pole manaksi da kona halai perfume da magi surface properties mapandana kayam kan ko badu ga manung da probe se kona kitang lai mai se da kona sang da taraga na magi difference kaya lai hai ba chi ko experiment ma kahum chibo experiment ni ilsa hai ni magi pelose akuna machine ka da da akogi thagila mai chi dynamic koi as magi hun so akogi Prithivi you have a focus there. So my don't target my decision for Evoco. I'm going to my seismic event at the moon quick at a cunning, a single Mayamji, a queen, command or a common hybrid, or the corporate over hivers in a secret of Wama. I do a top over hiver, Kogi, Gari Masaman, Kampong Panda, Kilo, or Kumangalumba, a Italian, my secretary was there. Message in a Magi instrument, and lay, I'm on a APX high, I'm on a lips high. APX high is alpha particle X-ray spectrometer high. Mana tawgada isna karino hai matamda aikogi chemical composition hai tarena ko chemical composition se aduga mineralogical composition chi je aikogi lunar soil hai akone regolith hai khangai regolith ko lunar soil che ko machi je aikogi mai chemical composition mineralogical composition kari ya ho hai bache aikoina experiment tawgani aduga lip size na laser induced breakdown spectroscopy hai bani mana kamante with the kari elemental composition tawgada ba pura magnesium yaura aluminum yaura silicon yaura potassium yaura the calcium yaura iron yaura bache actually test tawgada ba machine maru prime magi experimenting relevance of ISRO's moon mission to the Indian society amadi magi kanaba miyoy India I hajirake aju tasengadi Chandrayaan 3 mission level akat kalumba koina South Pole manakani koina tagade che South Pole manakani kalumba taaba ngamagadi aina hana saije girodani haidi Prithivi da level amatana South Pole ji America bo rasu Russia bo rasu adi China bo rasu hana thagile wakta aidi taagraba adi khonga graba chi che moina South Pole akon tagaden chen amun mutaludri ko adna South Pole da koina kalumba masi taaba ngamagadi koina hana Prithivi hana country mo ragani asigi saukoksene koi ani shubana kamai to hai matam sida akogi leibak si Prithivi da leibak mayam leraga su I will space pairing men nasin mayam leraga su akoina mari shubal aidi kwai part taagre je akogi Russia taagre matanga America taagre matanga China taagre aduna akoi mari shuba country mo ragani aduna marsi ki maruina saukoksene oiba akogi country go yamna so national information ana fourth suba country oi haibasigi mathakta like humankind magi kana basigi mission sigi humankind kana gari se akogi thagi agi mana akoina handa taagade mafamduda magi kari kanum resource lai kudan halda akoina hayeng thada chatlaga habitable environment amal onto ke haba taraga di ko lairu haba taraga di kari maonda resource lairi adagi magi soil na karma property yauri bano ko asigo mayam hinge adagi magi kudan halda akoina littadriba akogi magi account ki dress ha chama tawsu adogi id kanaba id kudana harabada chart particle density kayano ko asingum mayam sing khanga taragadi aikona tungi mission da kana mathanga chalu matanda adogi kanaba mayam phangani escalation okay yam nuai doctor loishalakpada aina doctor dagi hangni se India gi yamna lemjaningai oiraba sigumba moon mission nai tare asidagi Manipur hojik yamna unrest leiriba Manipur gi miyamna kari tamhoba yabage haibado haipiram aigi message on haje taraga di aliksi tasena yamna akogi second century sanjil amatamni ko the second century si da yamna akogi science ki adagi akogi safalaiba akogi apikta samaj re su angang sing hobal iba matam si da akoina science ki adagi technology asumba advancement sing da akoina yakshin ba adagi akoina su agi matin
ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯍꯦꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯃꯥꯖꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯦꯂꯤꯀꯥꯁꯁꯨ ꯊꯥꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ. ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯅꯤ. ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯁꯤ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯘꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ. Thank you.